duk lek ti kapangang kep kabule nape parlona akan camulai ki keni ti lekeng capalotan ti lekan cataretan si ebri kelu ni kok sakeles tak anape kibe tade oleh teluare minta pole saporana yo kulena se sakeles bileuna sobung pon nape minta apole engki ni kok pon tak anape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para ustad, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama ben para sepo seterhormat. Wabil khusus salerana semulja Kiai Haji Roji Fawaid Baidawi, jugenan pengasuh Yayasan Raudhatul Mustarsyidin Kiai Sumahwa, Kiai Sumahyo, jugenan Kiai Marzuki sebeten kaula banget amul jeeki. Panitia pelaksana Haflatul Imtihan Tor Wisuda Purna Siswa PAUD RAMI MTS jugenan SMK Raudhatul Mustarsyidin sebeten kaula menghormati. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dan kula ben panjenengan malem samangken misami era cekee kakencengan ate ben kata bukaan panggelian kaangkui hadir eka dinto panggunan saingke kita bisa areng sareng nyalameti tor adue egi potra potre kita kong langkong sengaji sebelajar neng yayasan Raudhatul Mustarsyidin panika
muga-muga epata buka aatena ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sakbelun den kula nerosake tormator cek nyoona saporah dimin den kula tak nengah iatas torona kabebe saos tero kenengan saya lebih semak ben hadirin. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Dan kula ben panjenengan patot asyokor sebab kalaben epabedena haflatul imtihan sareng pengasuh beserta segenap pengurus tor panitia kita nikah bisa areng sareng adua eki potra potre kita. Sebiasana kita adua eki beng sebeng anyu onna kibi tibi neng epok compokna kalaben bedena haflatul imtihan kita bisa adua areng sareng bersama-sama. Setantona potensi untuk dikabulkan ben Gusti Allah nikah lebih raja. Anapa polana? Sebab ketika adua areng sareng anyu on areng bareng maka tantona diantara se akumpul panika bedepan saponapan orang setingkat ekaparatu enah abekna ben Gusti Allah lebih tinggi dari selain. Caepon Imam Asy-Syafi'i tak akumpul pak polo orang kecuali setong diantarana waliun min auliyaillah. Dadi mun beda orang akumpul pak polo miki setong diantarana nikah wali. Nih kamu ngabos eki sehadir sapona pakale pak polo nih kah. Cek saking orang belung polo bayi paling punten beda kadua welina. Orang 120 bisa bayi katelo welina. 100 sabitek berarti ka4 munduratos bisa kalema weli seakompol neng edelima. Mun pas beda sewali di antara den kula ben panjenengan asareng atua anyoon ka pangeran wali nikah seeka para tuwi pajet orangnya bita ben orang sebeni wali mungkin mun adua mele bacaan semanti mungkin mun adua parlo nyare kenengan se mustajab mungkin mun adua parlo nyare juga waktu se mustajab tapi mun wali tak mile bacaan tak mile kenengan juga nan tak mile waktu amar ke pacet seeka para tuwi orang ngasih eka cocoki ben Gusti Allah mantir kita era ceke ana cinta amin Allahumma. Nah dari panika dan kula ben panjenengan parlona oning, parlona semak, parlona lebur, parlona asambung dek ka orang wali nikah sopa jaden kula ben panjenengan milo ampungan ngampong kabarat du'nah para wali dek ka Allah Subhanahu wa ta'ala makle abe juga norok eka para du'i. Amin Allahumma. Sedengan seedua egina samangken nikah beni bareng nik keni saya rasa edua egina nak potona dan kula ben panjenengan katoronan na dan kula ben panjenengan dadi tak kening anggap enteng tak kening pandang remeh samangken kaula atanya orang adua egi anak
anak nikah termasuk perkara se raja napa perkara se keni raja. Dan kula ben panjenengan ka pangeran tak usah takir ka urusan se raja pas tak minta urusan nik kenik bayi pakon cek lepas ben pangeran. Kaula ben panjenengan ada sak belun ada adua tak adua. Kaula ben panjenengan entara aseni akemi kajedeng sak belun masuk kajedeng adua tak adua. Kaula ben panjenengan ngalakoni ponapa asaos laki ben bini komantan anyar kong langkong masuk ke kamar malam pertama sak belun akon lalakon adua tak adua adua malah nang esetong debu nikah jelas aki liyas al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'alahu syis'ana lihi idang koto'a. Hendaklah seseorang di antara kamu sekalian meminta kepada Tuhannya segenap hajat kebutuhannya. Bahkan urusan talena sandal sakalemun peke kita epakon langsung minta dek ka Gusti Allah. Artinya apa? Dari saking pentingnya adua, dari saking pentingnya adua dek ka Gusti Allah. Geluna kan cek saking debu panika kalak ros loros. Boleh jadi kau leben panjenengan bi orang yang keplebay. Muntah percaya pas coba misalnya tepak acelenan otabe dekik paleman na pangajian soko tatandung talina sandal peke pas langsung atempo pengkir lerong banyak na orang ngangkat tangan mik mareni pakena benangisa ya Allah talina sandal peke ya Allah muka-muka kelara melepole sandal si anyar Gusti cek saking terap aki kalak ros loros maranika mungkin kau leben panjenengan cak lebay ben orang siah cek lebay ya perak talena sandal tak kira atua iki bocen marecen ka pangeran lah melepole mare itu ku banyak engki napa engki. Tapi napa makna yang tersirat di dalamnya ngaceri dan kuleben panjenengan lebur mendekatkan diri kepada Allah bahkan urusan nik kenik sakale abe cek peke pakon anyo onde ka Gusti Allah. Nabi Musa nikah pernah songkan bece. Nabi Musa pernah sakit gigi. Mun kaula sakit gigi bisa beli mele obat katuku. Panjenengan sakit gigi bisa beli minta pecet ka orang se ahli nyari orang beden se acampo ka sarap nang gigi. Boleh jadi kaula ben panjenengan entar ka dokter minta suntik parengi obat ben sampai torota. Nabi Musa sakit gigi tak panangkungan. Arem peke benika dokter mamatullah benika dukon langsung matur ka Gusti Allah. Duh Gusti abdina sakit gigi cek nyilona abdina sakit gigi cek ketengah nyuun petunjuk katiponapa teroberese kak dinto Gusti ben pangeran dudueki pakon mundut setong jenis rebe. Arwah Musa neng edisa beda setong jenis sarpe kalak ya deur kebay tampe engki mangkat Nabi Musa bergegas nucu dek ka tempat seetu tua kiben pangeran nemu dek ka rebe se maksud pondut deur kasace kebay tampe beres spontan seketika tanpa menunggu lama. Ternyata oleh samurna Pak Abid tak eka sangka songkan bece ni ka komat pole sakit gigi ni ka mulat pole engak Nabi Musa iya engko saben ruase sakit gigi beres karbe entar kakenengan sebila enna kak ruah ekentare sare pole rebena deur pondut kebay tampe. Ternyata untuk yang kesekian kalinya
lastarena rebone ka edeur beni beres tambo sake tambo nyilo tambo keteng pas matur ka pangeran tak langkong Guste abdi narik beri nasi sakit gigi kak dinto atam berbe kak disak beres mak samangken atam berbe kak disak boleh tambah sakit iya tak pada jok Musa punten sami rebena kak dinto iya mun rebena pada keng kronologi nawase tak pada mun sesaben been begitu sakit gigi engak kangko ben engko dudu gi karebe deur beres mun sedu kalena been begitu sakit gigi langsung engak karebe dile tambah nyilo buru engak kangko ajaria lopot tawe napa saya maksud kaula acareta panika betapa pentingnya abe nikah menggantungkan berbagai urusan mulai dari sekeni sampai seraja minta ben anyu onde ka Gusti Allah atua eki anak ka pangeran napa boleh orang sepo tantaretan estona orang sepo nikah mun adu eki anak tade caretana dua naring sepo nikah tak manti dan kula ce mutadimin ki bede ponduk pernah parengi setong tugas semungkin tugas nikah tak kening kocak demang akhirnya dan kula sareng hadratus syekh guru beden kula Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad pas pakon Paleman area tugas ria beni tugas sedemang bek namule kelu ka ada minta dua ka ummina polana mun dua na ummi ria mun dua na epu ria langsung tade lang alang mela dari panika kaula ben panjenengan sebagai orang sepo mau katipuna pa asaos kabedeueunna potra potre kita matoro aje sampai adueun coba ka angkuina foto engkina pa engki taning kaula ben panjenengan apes tuan kana foto dua eki pa bagus soonna ki pamapan sebab baabeun kamun pas keluar kalimat-kalimat setak bagus malaikat nikah senantiasa mengaminkan apa yang kita ucapkan panjenengan di anak meler ongku misal lapon tangale cek meler pas ngucak ring tua di kama cek meler ana pecong amin ekwaben malaikat meler ongku di kama cek bedel ana pecong amin bedel ongku di kama cek belenger ana pecong yamini belenger ongku anapa orang sepo tak mampu aja gelesan nah salah seorang imam Masjidil Haram neng Mekah nikah caepon ki keni tantaretan pernah melakukan setong hal saya menjengkelkan mapegel ka orang sepona kong langkong dek ka ummina bede tamoy rabu ka delemah se ummina nyiap agi dooran pon iya tas meja makan pakena ben tambul-tambul ben cukok-cukok na lengkap karengatore dek katamu ya ternyata waktu tamu iki tak dateng potrana nikah tantaretan mu temu ngala abu taburu ki kado orang neng atas meja kira-kira mun kaula ben panjenengan pegel tak pegel fix mesti pegel tapi orang sepo bini nikah tantaretan mampu aja ge pangucapah nuk ke abekna aja ge pamatorah bagus kapotrana pucong mak de iya bekna mentur tetia imam Masjidil Haram beun ya cong ternyata teka hajat sadi besana kantos samangken pakun teti imam neng Masjidil Haram alhamdulillah napa dua naring sepo kaula ben panjenengan di anak kulaku minta pese nyenyek minta pese kulaku minta pese boleh cak pas kocak tak minta malolo bo encong empon pa bagus bo enak macek penal lah paminta na pese manter tetia polisi bo ya cong kan nyaman teti polisi enggi napa enggi maksud aja ge keamanan bagus tak bagus tempong tua oke teti orang si tak bener leres napa punten andi anak misalnya ka emak boy ring sepona nyabuk pese lako temu sabuk bebona bontal elang
sabuk neng elamari gemet. Sabuk neng erok sorokan kari lampata. Di budina ring tuana tak laten pube encong macek solo napanya rena pese mantur tetia anggota dewan beniana kan nyaman teti wakil rakyat alatin ke masyarakat bagus tak bagus tempeng pas kocak maling ki kanak ben teti maling ongku macek belenger ben belenger ongku poci kalaben pamuji semapan dua egi kalaben pernyuunan se bagus manter kita sateje parengana se gus bagus ben Gusti Allah amin Allahumma. Terus napa terus guru dan kula nika pernah murok katra potra orang adua egi anak ria bisa minta pabonya adua pacaremi ka pangeran ya tore apa polana orang ini tambah caremi ka pangeran tambah lamis ka pangeran tambah seneng ka abe beda ben abe lamis ka manusia. Coba panjenengan lamis ka manusia mungkin pertama kali misem saporana yuk kau le minta agulena sasendo compok tade sakale mak perak sasendo lek ti kapangangkep kabule nape parlona akan camulai keni tilekeng capalotan tilekan cataretan si beri kelu ni kok sageles tak anape kibe tade oleh teluare minta pole saporana yuk kulena se sageles bila ena sobung pon nape minta apole engki ni kok pon tak anape lecak pon saya jawab nada oleh terluari abeli pole saporana yuk sobung pole mon beda tero minta ana insya Allah jawaban au boh mak perak nyaman tak mintaan macodi nanape bula anapa cerengan eli beli mintana ka manusia coba palamis ka pangeran coba libeli ka Gusti Allah tambeun kula ben panjenengan lebur minta ka pangeran tambeun kula ben panjenengan sekut anyuun ka Gusti Allah Allah bekal lebur ka kaula ben panjenengan seneng ka beabeun amin Allahumma. Coma deng kadeng pangeran nikah po ampo mun orang sebagus anyuon tak tuli ibri tapi sabalik ke mun orang maaf secoba minta ampo langsung ibri ini kan beda riwayat hadis bahwasanya mun orang setoat mun orang se ahli ibadah atua ka pangeran macebu ka malaikat amhiluhu tunda kelu tahan kelu tangguhkan ka ada fa inni uhibbu an asma'a sautahu engkau lebur ngiding suarana seneng wakan nik marenikna tina lu cak uli beri mak le terus nik mareni naik kaleburi ben engkau nih kamun orang saya bagus tapi saya nggak tepak ka orang ahli maksiat tepak ka orang saya lebur ala kotusa anyo on atua ampo langsung esoro beri pas engkau jerep jebun ngiding suarana malaikas ambu jara si amunyi kan mangkana mun abe anyu on napa ekobul ceuli ke ma oke takok masuk ke kelompok si nomor 2 engki napa engki lah atua aki anak pa banyak kengce sake ngakotu mundut cokop napa seesok ona ka pangeran penta manter anak epatetia orang sebagus nomor 2 manter ende ngaji saya tak saya soonaki manter teti orang bagus muka aba tambah bagus deka Allah muka aba tambah bagus mungku Allah oleh kilian Muhammad Rasulullah oleh kilian Muhammad Nabiullah bagus penta napa ukuranna bagus lakar banyak jalanna beda orang ekocak bagus polana lampe kata tanggena
Beda orang eko cak bagus polana esto keagamanya. Beda orang eko cak bagus polana perhatian ka perjuanganna. Beda orang eko cak bagus kalaben sebab-sebab en lainna. Cuma intina ukuranna orang nikah eko cak bagus tantaretan telok. Lalakonna orang nikah kabilang bagus telepon telok syarat tah nikah ekaule. Sepertama napa seelakoni ben abekna lillahi ta'ala kotu karana Allah. Kaule ben panjenengan mun akon lalakon tak karana Allah tade nilai ya. Sobung tak erkei ben pangeran pas minta agenjeureun ka pangeran tak ibri. Abo alako apolo ngajo ibadah siang malam tak bu ambu pagi sore tak bek coba tapi tak karena Allah subhanahu wa ta'ala laku minta agenjeureun nang iya junanna tolak ben pangeran anapa polana tak karena Allah. Misalnya bodo orang abojeng bojeng bagus bocaanna mapan komuk dari adek sampai kabudi Allahu Akbar. Tapi sebeda neng iya tena padeng kamat tuana. Angkok munta bagus bojeng takut pecat teti manto. Pong-pong bodo matua ma komu asakale. Depak ke akhirat naki kenceren ka pangeran tolak yontur ben pangeran. Mulai beun cek minta kangkok. Abdi nakan asolat Gusti iya bener asolat beun asolat karena matuana kasak minta kenceren ka matuana. Kira-kira matua bisa abri kenceren apa punten? Pangeran saya abri kenceren. Kau leben panjenengan ala lakon mun karena Allah tadak tabuenga mau bagaimanapun abe lebur karena Allah bernilai abe beci mun karena Allah berharga abe abri mun karena Allah kencer abe tak abri karena Allah pakun berpahala tak ada kabuenga kan mengkana perhatikan tidak semua cinta itu baik tidak semua benci itu buruk tidak semua memberi itu dipuji dan tidak semua tak memberi itu dicela. Jadi tak satu jena cinta poci bedekia cinta nih kasih celah. Bila ketika den kula ben panjenengan lebur dek kapan ponapan saya tak lajek eka leburi ben abe. Misalnya abe lebur ka setan. Misalnya abe lebur ka iblis. Misalnya abe lebur ka orang ahli maksiat. Lebur ka orang sefasek. Lebur kan tapa nikah beni lebur saya poci. Beci tak satu jena beci nikah coba. Mun kau leben panjenengan beci ka setan beci ka iblis tepak kenengan beci nah nikahnya mana lebur ben beci sekarana Allah manter era ceki anak amin Allahumma abri tak satu jona abri nikah poci bedekia abri saya celah abri kun perak parlona pencitraan polana osoma epil ben sama cemah bule kan lampuk nih kok mun tak lampuk tak epele bule. Cak dengan masyarakat sanunton niku banyak sepa pesian. Mun pas ia jek milih mun tadek fulus se, ngocol bil fulus mulus, mafil fulus lah tak nyublus. Rosak tak rosak. Abri tak karena Allah, tak bernilai. Bengok orang tak abri tapi karena Allah. Ingat napa contohnya? Ampian di tatangke. Tatangke na bek belenger. Mun neguk pese sakoni ampung ngaleleng ke tempat-tempat prostitusi oning ke tempat prostitusi kenangan na WTS wanita tuna susila beda sengucak PSK pekerja seks komersial mun bahasa populer lah senuk malah jelas sekali beda orang tatangke mun endik pese bek tebel ampo entar ke tempat-tempat ta prostitusi orang sebiasa ajual daging mata bener ongku minta PC ka ampian torena le minta PC na kaula le torena ka beri PC na kaula ka ampian padeng po ari ya mun beri masih nyapur ya lah kasih beri
tak abri na panjenengan amarga takok pangeran maksiati nika tak abri sekarana Allah poci ben agama mila dari panika katipun apa jawabuna Kanjeng Nabi man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Sapa-sapa orang selebur karena Allah, beci karena Allah, abri karena Allah, tak abri juga karena Allah, maka ongku sampurna orang jeria keimananna manter kita era ceke ana amin Allahumma karena Allah. Nomor 2 kudu nurut Rasulullah. Panjenengan karena Allah tapi tak nurut Rasulullah percuma. Mangkat lemalem niat kaula entara ngicok lillahi ta'ala. Ngicok masa buru kena Kanjeng Nabi. Punten niat bula entara azina fardu karena Allah Ta'ala. Sobung benih kenengan nah. Jadi orang ni kalillahi ta'ala muntero napa seelakoni tetia kenceren eko cak amal sebagus lillahi ta'ala engki tapi tak kalah pentingnya kudu nungkok dek kaburu kena Rasulullah kan mangkana pas pangaji bodo madrasah bodo musolla bodo pondok pesantren napa tujuan naben parlona makle ngaji ajar ilmu agama makle oning dek katuntunanna baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini kapolana ben pangeran pele sebagai pimpinan rombongan naabe parlona makle etoro kan mangkana ben pangeran Kanjeng Nabi tak pontut dari golongan malaikat. Mun pas Nabi ini kae pontut dari golongan malaikat abe tak mampu niro ibadana malaikat. Katipun apa carana abe menghambakan diri ke pangeran cok dengan malaikat panjenengan dile pakon atas tasbih terus tak bu ambu dile malaikat nih ka panjenengan pakon atahlil tahlil terus tak gek malaikat mun pas pakon sujud terus tak jaga pada ben orang longus dile sobu tak jaga ya seaden telur manggerok orang leer tak gerpege tak ning didok hayya ala sholat marilah kita sholat napa abelodes tambo maleko sepak bodo panggilan aden tak eka bunga padahal aden nika kan panggilan na pangeran geluna panggil Allahu Akbar Allahu Akbar sebode aden pole mandul latib jere padahal nih panggilan Allah mak pas kala kete abe beniding panggilan HP coba HP na amunyi nak neng nek nang nak nek nang makena neng jedeng kalampi pon mare buka sempak mare kolpat sarung mare yotas boh kalai buka pole lah bengai pendai tekem berak untuk lek HP kalaki lu lek ana apa mae tekem anten WiFi na takok geger terus napa terus alhamdulillah tak katondu mun katondu asaren pon sepenting kau letinai katibi mali tak nyator katibian alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad nurok Kanjeng Nabi beri nabi dari kalangan manusia laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum demi sungguh telah datang kepadamu sekalian rasulun min anfusikum seorang utusan min anfusikum dari jenis diri-dirimu sekalian pontut dari kalangan bengsana abe kaula ben panjenengan alhamdulillah
Coba mun pas pondut eki utusan dari malaikat berema abe adeer setiap ibadah jaringan malaikat tak adeer. Derema abe nginum setiap ibadah jaringan malaikat ni kata nginum. Derema abe asaren setiap ibadah malaikat tak putus asaren. Kaula ben panjenengan manusia mun ebri utusan dari kalangan manusia benikun perak ibadah mahdoh kencerena kaule bahkan ibadah ghairu mahdoh kencerena cuken kaule ben abe. Amin Allahumma. Ada norok kanjing Nabi kenceren tak kenceren. Nginum norok kanjing Nabi kenceren tak kenceren. Asaren norok kanjing Nabi kenceren tak kenceren. Orang keluarga apolong laki bini kenceren tak kenceren. Beda orang mator ka kanjing Nabi pon apa engki orang laki mun apolong ben rajina beda kenceren nak dinto. Ben kanjing Nabi tak pas jawab iya enten. Ben kanjing Nabi ditanya balik, bah mun yang kui salah, mun yang kui lopot dosa manja. Engki dosa kak dinto pada mun yang kui bener tepak jalanna tepak kenanganna gencer ben pangeran. Gelu lagi bini apolong panjenengan mun molonga genceren sapolongan bae catet ka angkui abekna 200 kabagusen. Mun pas samalam ngalak dukale kan 400. Mun pas samalam kelar 3 kali kan 600. Mun tak pak kali rosak kalkulator lah. Enggi napa enggi? Terus napa terus? Alhamdulillah. Kanjing Nabi pakon toro. Mak le lalakonna kaula ben panjenengan paratui ben Gusti Allah. Mak pas kanjing Nabi puk cerengan kanjing Nabi nika paling mapan luar dalam zahir batin jasmani rohani tade buangan na kanjing Nabi. Benikun koleen malolo semapan sampai kabeh dalam majukan mapan tade buangan na. Alhamdulillah. Kanjing Nabi boy secara fisik panjenengan tak nemu pentingan dah sampai samangkin. Kaula na ba entak mandi setengah hari, bau kalemung. Kanjing Nabi makanya tak usah seram. Petena room sampai pelona tada nantingi parfum neng etunya. Petena room sampai ke pelona tak ada kabuangnya. Coba pelona kita orang kan mengandung vitamin A, B, C. A apek, B bau, C arwah tahu celok ya nah tahu sabalai ladun nih. Manter kita era ceki anak asampung. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nomor telok ponapa ukuranna amal nika eko cak soleh lalakon nika eko cak bagus manfaat tak amudorot tagi samangkan niat lillahi ta'ala seetorok Rasulullah tapi amudorot agi kaula apa jonga nang atas koncok na genteng ngi asulap mennya mana kaula apa jonga duha keng nang tengah lorong akrobat gora. Pada kaula ben panjenengan ngaji Quran lillahi ta'ala bagus tak bagus? Ngaji Quran norok kanjing Nabi mapan tak mapan? Tapi ngaji Quran beda si mudorot aki. Mudorot katipun apa saya maksud? Bener Quran saya baca tapi mun agenggu ka orang kata tangkena nika bisa tak kacatur oleh genceren malah bisa jadi catat dosa ben pangeran. Contoh kaula ben panjenengan ngaji Quran masuk kalot speaker tengah malam kol 12 otabo kol setong sedeng tatangkeuna bodoh si sakit cetak bodoh si sakit gigi ngaji mau komu alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
afwaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Kol 12 malam ngocak tatanggena puh nih kok sing ngaji Quran engak sih sudes kaku peng lemak keng kaki nyuk-nyuk nih kok corengan tengah malam pacek ranyinga agenggu tak agenggu kan mangkana neng etisa-tisa ben tokoh masyarakat ben kiai ben posepo sanajan Ramadan betes secema deng kadang debuaki neng masjid saya dekik darusen genkol sanga ambu perkara terosa cek pamasok ka pengeras suara luar cokop pamunyi neng bebe enggi nama enggi dalam rangka pun apa aja ge keutuhanna kenceren sopaja maus Qur'anna pakun bernilai sebagai amal soleh bagus dek ka Allah bagus mungku Allah amin Allahumma. Terus nama terus nomor 2 napa saya soona kaangkui anak saya pertama manter tetia orang bagus nomor 2 manter ende ngaji orang sepo nikah tantaretan mun pon endi anak ende pangaji syukure paraja ka Gusti Allah. Ana apa polana mun pon ende pangaji berarti ende patepaah. Mun pon ende pangaji berarti ende yolwagina. Enggina apa enggi? Anak ende ngaji, anak ende muntuk papunga. Munta oleh hidayat dari pangeran deng-kadeng pan berempan kali ia terkaponduk tak pernah mulai malolo pamuntuk sabek nang yang punten mulai buru pado pak kalen bulan mulai buru pacompet kawali songo mesat panjenengan sabek kasokarajo pakun mulai tak nemu ongkos kibengamin nang lorong bah kun ongkunna pun tak pernah kan makanya orang sepo kayak ngai jak pakala ka perasaan ketika panjenengan di anak sabek neng ponduk pas asro arasan tak pernah orang sepo ni kapo ampun norok perasaanna ketika atena tergores amar ketangisa anak po ampo kala katangisa anak minta mulai pas kiba mulai ongku perak setan na atandeng kayak ngai cita-citana orang tak pernah nikah setong napa mulai jadi mun bede santre tak pernah pas ekiba mulai ongku benereng sepona tercapai cita-citana di nama yang cam bawa encong mun mulai tak kira pabini ben kok nyaut anak natina pun pak maka tak pabini cek dengan bisa bini tibi nih enggi nama enggi kan karena kau tuh beta anak nangis kadang-kadang kerem marah nih video saya viral karo kerem berema mbak najong pernah enten kau tak pernah mata kita pernah arah cara yang pondok nyaman tak nyaman dan banyak nyaman mari kula rasa gitu bon tina mbak namun mulai pangarea engki pon ngare aku lebih tak apa pokok mulai gua apa cara yang pun nyaman tak pernah mau bilang apa kau tu berusaha kau tu apa lengajo nyon aki aing tak berukan kaki ae budu abdi naik pamuntuk oleh seminggu tak pernah kiai taning didek saya minta apa leman kak dinto abdi na tak teke magis kibo paleman ongku nyon abdi na barokatuana ajunan ngiba aing du putol mak duen setong ka angkui anak setong ka angkui abdi na tibi kak dinto apa mun pas reng sepona kala tantaretan tak kira bede cari tanah anak muntuk engki apa engki kotu teke eki pangaji bidana orang sepo endi anak pangaji bentak pangaji orang sepo ni katan taretan mun mangaji ka putrana ketika putrana bagus abekna milo kencerena tapi mun putrana coba abekna tak milo dusana tapi mun endi anak tak pangaji ketika putrana nika coba abekna milo dusana tapi ketika anakan bagus tade tak milo kencerena dadi mun bricik bedempak beda orang sepo endi anak pangaji ternyata sukses detireng bagus maka saben anak nangalakoni kabagusan ring tuana nuruk milo genjerena saya tak saya setong dua beda orang sepo endi anak pangaji tapi ternyata anak na pakun budu saben anak nah ngalakoni kacubaan ring tuana tak milo dusana anapa pon mari pangaji berusaha ternyata pakun tak becek pokoknya kok kan santre maki santre mun tak becek kerua nyamana santre bau
kan mangkana kengai bau santre lebih bagus etembeng santre bau oning ka bau santre tak pernah munduk keng lalakon na pada ben santre beda tak beda beda sapeli ke santre bau abid beda pon dukeng lalakon na tak becek mantere salamat akina amin Allahumma tore ka nyaman santre bau ben bau santre nyamanan bau santre perbandingan na ka nyaman nase bau ben bau nase nyamanan bau nase nih kok jajan lek oleh na pengajian haflatul imtihan keng bau nase deur nih kok nase lek keng nase bau make koceng tak ndek ake pak mau tak mau muntah iku apa cereng nase bau lah nggak nih kajukan bau santre ben santre bau penguan abek teti orang se bau san mantir era cike anak amin Allahumma nomor telok beda orang sepo endi anak tak ngaji alhamdulillah berhasil tetireng budongku saben anak ngalakoni kacubaan ring tuana norok melu sana saya nomor 4 endi beda ring sepo endi anak tak ngaji keng pagun tetireng bagus beda kan tak ngaji tapi bagus maka saben anak ngalakoni kabagusan ring tuana tak melu genjerena anapa jaringan tak norok mengaji manter kaula ben panjenengan senantiasa etolongana ben pangeran kaangkui nolongi nak poto ngaule kabagusan lebet jalan ngaji amin Allahumma salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah muka-muka kasadejena cita-cita bagus ben luhur kita kong langkong seasampung ka cita-citana kanjing Nabi dalam mendidik putra-putri kita pamasok ka lembaga-lembaga pendidikan Islam senantiasa etolongana ben Gusti Allah amin Allahumma an mangkana tua eki cek kuncoma putrana malolo se ngaji esoon naki tapi abek tibi se abiayae manter paringana kuat ben Gusti Allah rukuruna se murok se alatin manter sejahtera ben Gusti Allah amin Allahumma
Oh cek teti guru nih katan taretan mun acareta bejeren tak cocok ben kaso muso malarata. Betul? Boh kau leben panjenengan teti guru tantaretan murok selapon berek bejeren tak sanapa lopot sakoni ejak gojak oreng. Haram mengki. Cek dengan dengkadeng anak atau karbon kancana saya tompo beni kancana selanyala guru nasi aja ge saya tompo. Malai cako cak kena ingi beki bencaloret-caloreta borom mana ambian teti ustad borom mana ambian teti pak guru tak oning napa cek kene ke anak kau le sia nyaut guruna kau le puro oning cek kene ke anak nambian cek dengan tadi ngater kakanje datang tadi jemput pulang tadi antar reken jai langkung menteri sapura amin Allahumma. Mulana kadang orang sepo zaman now ampo tak pada ben orang sepo zaman old mun orang sepo zaman old sekona endi anak nangis mulai kacompok mamatul tentang guruna tamboi mun sesamangken kadang mamatul be nyanyi India laja sia bener gua anak ansal-salan wasal butun anak mamatul nangis reng tu anak tak narema po ngibo caloret tuting tak ngucak gigi telah campur atas bebo tak angang burung monompian tot ya katopak ya re menteri sapura amin Allahumma. Murok nak anak nikah tantaretan malarat nih kawan jenengan nikah kene kadang suruh masuk ke kelas bo nabung kopean jeng lajongan kak roh kadang panjenengan esora aboris bo kak berkak esora kak berkak juk langsung istirahat di tempat tada saya nyuruh panjenengan esora aja darah tinggi akan mangkana tua kiru kuruna semurok manter pasa pereben kusti Allah manter pas sejahtera aodikna tinggal make bejeren ben gejina tak sanapa dari yayasan tapi bejeren sederi kusti Allah langkong raja kenjeren sederi pangeran nikah lebih sampurna manter paringakina manter kaulia amin Allahumma. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih fahtazzal arshu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عالم سري وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم dunyona untuk umat Muhammad selamat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunyona untuk umat Muhammad apa bahagia dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarahham wa tahannan على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك في جميع حاجاتنا لتقضى لنا. اللهم فشفئه فينا وشفئنا في أنفسنا
ربنا سهل لنا أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا الله du Allahna Nabi Muhammad abtina sateja anyuun abtina sateja ngemis dek keajunan ya Rob. Muka-muka neng malam samangken kalaban barokana pangacian kak dintoh kasokana ajunan atu hidayat taufik epon sayang ke abtina sateja senantiasa katonton dek kacelen seerido iban ajunan kuste senantiasa etongko aki ning yatas burukan bentuntunan nanapina ajunan ya Rob. Allahumma ya Allah nyon cek pacecir dari abtina sateja sehadir kalaban barokana pangacian pamilo istighfarah para malaikat kaangkui orang-orang saya ngaci sayang ke tak paleman dari abtina sateja kecuali depak kacompok nabeng sebeng dalam kabedaan ampun iampuni tusa-tusana sapora kasalahan-kasalahanna. Allahumma ya Allah nyoon kenceren pangapora ben rahmat kasih sayang ajunan setu saat samangken cek namung paringaki dak ka abtina sehadir malolo nyoon tantaretan nyoon cakanca ben peletang ke cukenan segenap orang-orang sendi hubungan pekus ben abtina ya Allah kong langkong aba ben epu abtina ya Allah kong langkong aba ben epu abtina ya Allah kong langkong orang sepo dua abtina ya Allah sapora aki tusa-tusana ya Allah ampuni aki kasalahan-kasalahanna ya Allah leper ki kacang-kolangan-kacang-kolanganna ya Allah terutama si ampun paleman ka ada ka alam barzah kuste patera aki kopuranna ya Rob palapangaki kenanganna ya Rob parengi swarga barzakhiyah ya Allah belis aki kapegusan na ababen epu kalaben kapegusan selangkong sampurna ia junanna ajunan kuste. Allahumma ya Allah abtina sebagai anak tak pernah sampurna dalam abek tidak ka ababen epu malah kalamun tong bitong abenya ancang kolanga abtina dek ka ababen epu nyoon parengi lencelen ka angkui ngaule pangaporana ya Allah. Allahumma ya Allah abtina tak mampu males saja kapegusanna ababen epu kalaben sampurna nanging ajunan edat semahasoki ajunan edat semaha kaya ajunan edat semaha segalanya nyon belis eki kapegusan na ababen epu dek ka abtina kong langkong ya Allah kalaben kapegusan selangkong raja ben langkong sampurna ia ajunan na ajunan kuste. Allahumma ya Allah tining kacang-kolangan abtina dek ka orang sepo dua nyon cek sampai belis kalaben nak foto setere ka dek ka abe ya Allah sanausa abe be cuba terok endi anak foto katoronan sekus-pekus ya Allah pekus dek ka ajunan pekus mungku ajunan ya Rob nyon tetia ki potra-potre abtina qurrata ayunin lana anak sema celeb dek ka socana orang sepona anak sema seneng dek ka ate pangkelianna aba epuna kong langkong manter tetia qurrata ainin li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam manter tetia nak foto sema bunga sema seneng kong langkong eka bangga ben sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadhil madrasah rawdatal mustarsyidin manba'al ulumin nafi'ah wal ma'arifis sati'ah wal akhlaqir rafi'ah wal minanil wasi'ah. Allahumma barik lana fi auladina wa auladil muslimin wa talamidina wa talamidi jami'il ma'ahidil islamiyah wal madarisid diniyah ووفقهم لطاعتك وفضهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين آمين. Atas sateja perhatian mator sakalangkong nyoon saporah manabi banyak kacang kolangan pamator muka-muka kasatejana raja barokah ben manfaatah akhirul kalam wallahu a'lamu binafsil amri wa haqiqatil hal wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.